oya bijya ntibyemewe. Ntabwo byemewe. Oya ntabwo byemewe n'abakorana nabo bijya ntibyemewe. Oya ndavuga makuru ibyo mvuga ntabwo ari ugukorana mu buryo kubatera inkunga nk'igihe bafashe nka karagace buriya nk'u Burundi bavuganye bakajya bahana mu bucuruzi nyine bagacuruzanya baka imipaka igafungurwa biba byemewe. Oya ntabwo byemewe. Kubera iki? Kubera ko uri guhungabanya ubutakateka kazina muntu. Agateka kazina muntu kandi abaturage baba bishimye bavuga ngo amahoro yagarutse. Oya kandi ubutegetsi nyabwo buturuka hejuru nyine. Iyo haje mu mitwe y'iterabwoba ubwoba bujya bijya biba byapfuye byose. Ariko ntabwo mama 23 yigeze yemezwa nk'umutwe w'iterabwoba. Oya impamvu ni umutwe w'iterabwoba kubera ko urumvira mutsije igafata bukago ica yangisha babayobozi n'ubukapu ubutegetsi bwo hejuru. Ibi rero nivyo roko infoma zitubwira zitazi bya gisirikare ariko abazi bya gisirikare bo babimbwe mu buryo bwa nyabyo undercover zambye uti kugeza ubu ngubu ibintu ntabwo bishoboka hano mu gisagara cya Uvira hari stronghold position nyinshi defensive line ziruzuye front line position zirahari naho kuri battle position naho abahari bari tajari arambwira uti front line kuri ubu ngubu nyinshi zikomeza kugenda zoherezwa abakomanders babyize b'umwuga mama 23 iherutse gutoreza Rumangabo ndetse kuri ubu ngubu n'abandi bari hafi kuza ivyo mishiki avuga ntabwo bishoboka kandi nta nubwo bizakigera bibaho kuko kuri ubu ngubu turi kurwana mu byo twita counter insurgency operation anti insurgency position ndetse na combat engagement abazi bya gisirikare barabizi arambwira ati kuri ubu ba private ba corporal ndetse na ba officers barahari bamaze gutegura ibintu ntaho bahera rero nuko ibintu bihagaze no kuro twinjiye mu makuru akomeye agezweho ariko byose Perezida Kisekedi uyu munsi yarayagaragaje ukuri aravuga uti byose bisenywa natwe abanyekongo tajari banywanyi nuko twinjiye mu makuru agezweho ku mugoroba kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 14 Kigarama 2025 aho tugiye kuraba ibiri kugenda bibera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye kuri umurongo wa telefoni turi kumwe na roko informa wacu Bwana Safari aho agiye kutubwira ibiri ko biragenda biboneka duhereye Tanganyika biravugwa kandi biremezwa ko mama 23 yahisemo kurinda izi nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika yifashishisha amato kuko itizeye ko Uburundi budashobora gukora infiltration yo mu mazi. Bwana Safari wiriwe neza? Mwiriwe. Bwana Safari wambwiye uti mama 23 nyuma yuko jede yayo itahuye amakuru agaragaza uburyo ki hashobora kuba hazi ibitero byinjira mu mujyi wambwiye uti kuri ubu amato ni yari gukoreshwa mu kugenzura Tanganyika tujyaneyo nk'abariyo utubwire comment la situation. Nkuko bigaragara muri uyu mujyi ubwoba bwari bwose kuko magenga ya umujyi wari ukomeje gusa nkaho ugenda wumvikana n'ibiturika mama 23 yabanje kurwana ndetse no guhangana n'abazarendo bari bakihishe muri uyu mujyi magenga bakomeje kugenda basukura umujyi gusukura umujyi nkubwira ntabwo ari uko barakoramo amasuku gusa kwa kundi ugenda ureba ibi byagiye byangirika bari kugenda bakuramo na bamwe mu bazarendo bari bacishe mu mago muri uno mujyi. Yego ni mu gihe nyuma y'urwikango rukomeye hari icyagaragaye cya gihe nyine ndumva narigeze nabikubwiraho aho babanje gucungira umutekano ku mipaka. Yego bahuza nyine n'iki gihugu cy'u Burundi ubu mu maginga ya nyuma yaho ihuriro rya Fardc ndetse n'ingabo za leta y'u Burundi ziri kuri misiyo ikomeye aho bavuze ko byanze bikunze icyo bashaka ari umujyi wa Uvira mbere y'ibindi byose mama 23 yabicaye mu matwi nk'uko nabikubwiye. Yego ibi bikaba byatumye mama 23 ikora impinduramatwara
mu bwirinzi bukomeye nyuma yo gukora ubwirinzi ku mipaka uyihuza n'u Burundi, aho nakubwiye ko bashinze imbunda karundura zisa n'ibisasu, ndetse bakaba bakomeje kugenda bacunga umutekano. Magingo ya rero muri uno mugoroba ubu tuvugana, nyuma y'aho bakupse rezo zo mu kirere, navuga nka rodari yerekezaga indege ku kibuga mpuzamahanga cy'i Bujumbura, aho abayikubye magingo ya bagiye noneho mu mazi, kuko bari barimo bakoresha amato nyuma y'aho inzira z'ikirere zikomeje kwanga. Yego. Ubu rero bigaragara ni amato M23 yaraje kugeza mu kiyaga cya Tanganyika. Tayari tugiye kwitega imirwano ikomeye cyane, hatagize igihinduka bitewe n'uko ingabo z'u Burundi ziri kuri pressure ikomeye cyane. Ukurikije situation kuyibona bwana Safari, urabizi hano dutangaza amakuru y'ukuri ntaho tubogamiye, tukavuga ibintu uko biri. Ukurikije uko ayo mato yabona, ni ugucunga umutekano gusa cyangwa hashobora kuba hari n'izindi operasiyo zishobora gukorwa bijyanye n'iby'ubutasi bwa M23 bwamaze gukusanya? Ntabwo ari uburyo bwo gucunga umutekano, kuko bo tayari bamaze kwemeza ko iri huriro rya Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi byaba bishaka kwishora mu ntambara ikomeye cyane, kugira ngo barebere hamwe yuko bagarura ibi bice bigiye bitandukanye. Yego. Ni uburyo bw'ubwirinzi bari kubaka kugira ngo nabo ubwabo hatazagira ubameneramo. Ntabwo twavuga ko ari umutekano bisanzwe, ahubwo ni ubwirinzi, kuko n'ubundi umutekano wari uhari byari ibisanzwe bitewe n'ikoranabuhanga M23 ifite. Yego. N'ubundi umutekano bari barimo bawucungira hafi, ahubwo urwikango rukomeye ni abafatanyabikorwa benshi bashyigikiye Fdnb, kandi nakubwira ko imyitozo bamaze iminsi barimo yateye ubwoba ndetse igahamura M23. Bivuze ko tayari ni preparation ya mapambano. Ni moto hatagize igikorwa nk'uko nabikubwiye, intambara iraza gukomera cyane kandi irute izabanje. Yego. Niyo mpamvu magingo ya ubwoba ari bwose ku baturage, kandi nakubwira yuko abaturage bazi neza imyiteguro iri Burundi. Ariyo mpamvu nkubwira u Burundi bwo hakurya mu birometero 25 nk'uko wabimbwiye, abo ntabwo bashyizemo za vedete. Icyo nakubwira cyo hafi no ku mipaka hose Abarundi baravanye, ubwo urumva kubona kubana imbunda intwara abasirikare bari hafi aho ngaho bacungira aho hafi, nibyo byateye ubwoba M23 ikaba nayo yashatse buryo ki yagira icyo ikora kugira ngo iri huriro rishaka kugenda ryisubiza ibice bigiye bitandukanye, barebe buryo ki bazabasubiza inyuma bitabagoye. Bwana Safari, wampaye amafoto karurambira uti ruvunga abaturage bari guhunguka. Mu by'ukuri nayabonye mbona ko bari guhunguka, mbona n'amavideo ku ruhande rwa M23 bashyize hanze. Hari strategy nyeshyamba zikoresha mu gucyura impunzi hakoreshejwe imbaraga. Aba batashye ni ku bushake bwabo, bacyuwe ku ngufu, bimeze gute? Ni ku bushake bwabo, kuko n'ubundi aho M23 ifata. Yego. Ihita yegera abaturage batabashyizeho igitugu, bakaganira nyine bakisanga, ugasanga nyine bagiye bababwira imigabo n'imigambi, bakababwira icyiza babifuzaho, ugasanga nyine abandi baturage bakomeje kugenda n'ubundi bagarura icyizere, bagatumaho na bene wabo baba barahunze. Yego. Niyo mpamvu rero ibice byose impunzi zikomeje kugenda zizanye ku bushake, nta gitutu rwose babashyiraho. Yego, nibyo. Reka tujye ku yindi axe, utubwire n'ahandi. Tubwire indi axe ahandi ukundi byifashe.
icyo nakubwira cyo ni umutekano ukomeje kugenda uba mukeya muri Minembwe, ariko mu bigaragara birasa nkaho biraza koroha, kuko maginga ya abo mu bwoko bw'abafurebo noneho bamaze kwiyunga ku banyamunyerenge tayari. ubu ngubu icyizere kiri kugenda kigaragara muri ibi bice. Bwana Safari, biyunze gute? Ntabwo ndi gusobanukirwa. Mu kwiyunga ni uburyo nyine abagiye bahagarariye aba bafurebo bakomeje kugenda bavuga ati nimureke aba baturanyi bacu natwe twifatanye turwanye leta ya Kongo igenda itubeshya itaducungira umutekano, ahubwo igenda isahura ibyacu kandi mu buryo bugaragara. Yego, ubwo buryo nibwo buri gutanga icyizere kuva n'abamayimayi bise aba originali bari mu rugamba barafashije ihuriro rya Fardc, nabo batangiye gushaka gushyira intwaro hasi kugira ngo biyunge kuri AFC. yego, ubwo biratanga icyizere ndetse biratanga umutekano mu duce tumwe na tumwe mu busantere bugiye butandukanye bwo muri teritwari ya Fizi. Umutekano ni wose. yego. Naho kubirebana na za ndege Lawrence Kenyuka ejo yavugaga ko zibangamiye cyane ikirere cyo mu bice za Minembwe na Mikenke, ntabwo zikiri kuva i Burundi ngo zize kurasa? Amaginga ya nta ndege yari yaza kongera gutera amabombe. Iheruka ni yateye bombe y'ejo saa 10 na saa 11. Yego. Amaginga ya nta yindi ndege yari yaza uretse tuba tudege tutagira abapilote tuba tugenda. Ubwo muri make tuba tugenda tureba aho umwanzi yaba aherereye, ariko maginga ya nta fighting drones ziragaruka. Ku maginga ya nta ndege z'intambara ziri kuza zihungabanya umutekano. Mu yandi makuru wambwita abasirikare b'Uburundi bameze nkaho bari gukora amasuku hakurya ya Uvira, ariko mu rwego rwo gucunga umutekano basa n'ababagara amashyamba. Byo bihagaze gute Bwana Safari? Icyo nakubwira cyo nuko ingabo z'u Burundi zo ziri gukora imyiteguro ihambaye hafi no ku mipaka. Bo bararegeye. Icyo nakubwira cyo intwaro bararunze muri ibyo bice hafi no ku mipaka hose. Intwaro zirarunze, amabataliyani y'abasirikare nakubwira nka batayo y'aba special force yaturutse Kinshasa, nakubwira izaba Tanzania zavuye Tanzania. Se place parmi les premières de la sous-région. Ariko batoza bavuye mu Bubiligi. Imyiteguro ni yose bagenda basukura buri kamwe kose, ndetse banareba n'ahitegeye ku buryo bashaka kwati iyi bombe tugiye kuyituma ahangaha igereyo, kubera yuko icyo nakubwira cyo nuko Fdnb isa nkaho yari yarigaruye buriya bice bya Side Kivu. Yego. Biroroshye cyane rero ko byaborohera, kubera ko n'ubundi ibice byinshi barabizi. Yego. Urumva rero ni ibintu bigaragara ko bikomeye cyane kandi biteje ikibazo gikomeye. Yego. Yakoze impinduramatwara y'uburyo bw'ubwirinzi bw'uyu mujyi wa Uvira. Yego. Icyo nakubwira cyo mu tundi duce tugiye dutandukanye za Baraka hariya. Yego. Nakubwira ko maginga ya ingabo z'u Burundi zari ziri mu misozi ya Minembwe. Yego. Ubu ngubu zikataje zerekeza Ibaraka kugira ngo zirebere hamwe uburyo ki zazabona umusada wo kwita zambuka zikisubirira iwabo. Yego. Nuko bihagaze maginga ya mu bice bigiye bitandukanye bya Side Kivu bikomeje kugenda bigaragaramo impinduramatwara zikomeye, nkuko nagiye mbikubwira.
abenshi bari bazi ko urugamba rusa nkaho rwarangiye, ariko nakubwira ko magingo aya aribwo rwaba rugiye gutangira. ushingiye ku ki Bwana Safari? Nshingiye ku byo njyewe ubwanjye mbonesha amaso, yego, aho babanje kureba buryo ki bakwiga imirwanire ya M23 kuko binjiye mu rugamba batari bamenya strategy M23 ikoresha, bikaba byaramaze guhinduka. ubu magingo ya nyine ugenekereje bamaze kumenya uko M23 irwana, niyo mpamvu abenshi babanje kujya gufata imyitozo, ndetse imisada yagiye ituruka ahandi batigeze bayishora mu ntambara, kuko imisada yagiye iza, nakubwiye ko itigeze iza mu ntambara. Yego, ubwo urumva ko babanje kubanza kubigisha uburyo bw'imirwanire, bisa nkaho bagiye gutangira gushasha. yego, ubwo ni ibintu bikomeje kugaragara ko iri huriro rya Fardc riri mu kazi gakomeye cyane, ndetse katanoroshye kureba buryo ki nimba ibyo babigishije ingabo z'Ababiligi ngo zifite imyitozo yambaye ya gisirikare, nimba koko iyo taktikoma babahaye iri buzi gacishura M23 natwe nibyo twiteze. mwese murabona bishoboka? Njyewe icyo nakubwira cyo nemera mbonye, yego, kandi sinshobora kuvuga ngo nahakana ibintu ntarimo nk'umurwanyi, kandi buranga ababiri baburana ngo nk'abayigiza nkana. yego, uko byagenda kose, kereka nongeye kubona imirwano yongeye kugura, nkareba gahunda nabo bazanye, ndetse nkareba nuko bo bahanganye n'ahaduye. yego. Naho ahandi bimeze gute? tugera muri cya gice cyacu cyiza cy'utuntu n'utundi, wenda ibyo ntibutse cyangwa se ntari nabashije kuba natekereza, ukagenda udusangiza situwasiyo ahandi. Bwana Safari, igishekeje cyane ni abahoza rero aho bakomeje kugenda bajya mu tubari binywera inzoga nyine. ariko hagati aho tunaboneraho duhite tubwira abadukurikiye iby'iyi nkuru y'uyu muzarendo Depite Mishiki, wenda uhite nawe utubwira ibyo by'abo bazarendo mu buryo bw'iramvuye. Yego, yitwa Depite Wiri Mishiki, uri mu bahawe kuyobora abarwanyi b'inyeshyamba za Wazarendo, yatangaje ko mu minsi 18 iri imbere izo nyeshyamba zigomba kuba zishubije umujyi wa Uvira, hanyuma intambara ibera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikerekezwa mu Rwanda. uyu ni umudepite uhagarariye teritwari ya Warikare, akaba abarizwa mu ihuriro Union Sacrée pour la Nation, akaba rero ari yoboye yatangaje mu by'umugambe ku wa gatandatu itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 mu mashusho ye yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, yumvikanye agira ati uyu munsi turi imitwe 250, ibaze buri mutwe utanze abagabo 50 bari seriye, urumva twababanga twabatungana gute? Operasiyo y'uyu munsi ni ukwerekeza intambara yo muri Kongo mu Rwanda. iyi niyo misiyo ya mbere. uyu munsi turi kwa gatandatu, tuvugana ko mu minsi 18 iri imbere tugomba kwisubiza Uvira, hanyuma tugasubiza intambara iyo yaturutse. Mishiki yavuze ko nubwo ari umukoro w'abanyekongo ndetse ko badakeneye ubufasha bw'uwo ari we wese, yaba abanyamerika, abashinwa, mbere yo kongamo ati gahunda yacu ni itarogorwa, tuzaba turi mu Rwanda mu gihe kitarenze ibyumweru 3. uyu mugabo yavuze ko nibagera mu Rwanda abanyarwanda bari muri Uvira, Rubero, Masisi na Goma nta yandi mahitamo bazagira usibye gutaha iwabo. uyu kandi yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akanaba umugaba w'ikirenga wa Zarendo, kubaherekeza mu rugendo ateganya gutangira. Bwana Safari rero ngayo nguko nawe tubwire. ibyo nakubwira
nibwira ko byaba ari nko kwikina kw'abawaza rero yego kuko mu bigaragara biragaragarira buri wese abawaza rero nta buryo bw'imirwanire bafite gute uburyo bw'imirwanire icyo nakubwira cyo abawaza rero ni umuturage uwo ari we wese ushaka kwishora mu ntambara ngo arirukana M23 yego bakamutwara akagenda agatozwa iminsi mike cyane kurasa bakamushyira ku rugamba. Bwana Safari, reka tunasoreze ngaha ngushimire cyane kuba wabanye natwe uri roko ifomo mwiza uduha amakuru ku gihe. Yego namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza makuru atosoye yabarabana n'umutekano politique ubanyira makungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Reka soreze ngaha tubashimire cyane, komeze mugire ibihe byiza wo dukurikiye bwa mbere. Fyonda sabone a Saravista.